Sanibonani bathandi beFanyana News kanye nabalandeli beFanyana News. UKhuzani usehambe wayoxolisa wazehlisa kuThokozani Mfokalanga kanye noGadla Mfokanxumalo. Namhlanje nginilethele udaba lwakhe, noma ngithi ngizonididelela ividiyo encanyana yakhe la khona sebehlangene bendawonye emva koxolo esebelwenzile. Uzokhumbula mlaleli ukuthi uKhuzani uke waba nokungaboni ngasolinye benoGadla wakwaNxumalo. uGadla khona enkulumeni yakhe wakwathi khona wathi ehla stage eqeda kuphefoma, wathi mayehla wehlela kuyena uKhuzani, wathi methi uyambingelela uKhuzani, wathi sawubona Mfokampongose, hhayi vele wangayingena leyo uKhuzani vele wayithulela. Wathi uGadla hhayi ngaphinda futhi ngambingelela ngathi sawubona Mfokampongose, wayithulela nje. uGadla wasesola ukuthi kungenzeka kube ukuthi mhlampe unenxa naye, njengoba uGadla wakhipha ingoma yakhe ethi amatema lombhema, la khona owayecula noma owayebhekise khona kumthandeni ngendlela yokumncoma. Okungenzeka waba nokucabanga uGadla Mfokanxumalo ukuthi kungenzeka mhlawumbe kube ukuthi emva kokukhipha kwami kwale ngoma kushuthi ube yena eseba nenxa nami ukuthi ngikhiphe ingoma ngayiqondanisa nembangi yakhe. Kanjalo futhi nakuThokozani Mfokalanga, uThokozani okwathula inkulumo emayelana nokuqoma kwabalandeli, ukuthi abalandeli abasalandeli umculo ngqo, sebelandela umuntu siqu sakhe, abasalaleli ingoma. Wasephinda futhi ephendula-ke uKhuzani kuleyo vidiyo esebhekise kuyena uSomnandi futhi ukuthi kula mazwi uSomnandi awasho awamphathanga kahle, kangangokuba uKhuzani wasolwa ukuthi lawo mazwi ayebheke kuyena, kanti uThokozani Langa wayekhuluma nje njengengqwele esimkantshubomvu emculweni kaMaskandi. So-ke bahlanganile-ke balungisa udaba, yonke into yaba right emculweni kaMaskandi, ingxabano yaphela ibekade ikhona nokungaboni ngasolinye. Kodwa-ke bamba nansi-ke ividiyo.